gospod Celec. Gospod Celec, dober večer, kako ste kaj? Večer, odlično, gospod Godler, pa vi? Kolulam me peče. Dobro. Čeprav razumem, ste se ta teden ukvarjali s trenutno zelo perečo problematiko migrantov. Je to res? Ne samo, da sem šel do migrantov, še kamere so šle z mano. Kako moderno? Pa si poglejmo. Pred letošnjim poletjem smo bili posvarjeni. Migranti prihajajo. Po nekaterih podatkih naj bi Slovenijo prečkalo več kot 50.000 migrantov iz tujih dežel. In prav to se je zgodilo. Slovenska meja je v poletnih mesecih pokala po šivih, saj so v našo deželo vstopale množice tako imenovanih ekonomskih migrantov. To so ljudje, ki v vročih mesecih zaradi dobre ekonomske situacije zapustijo svoja bivališča in zasedejo naša. V Ljubljani je trenutno nemogoče najeti lepo stanovanje, ker so jih preko migrantom prijazne spletne strani Airbnb zasedli tujci z več denarja. Posledice masivne invazije tujcev v našo deželo se že poznajo tudi na naši kulturi. Ponekod so se namreč pojavili dvojezični napisi. Tole ni v slovenščini. Kdo točno pa so ti tujci in s kakšnimi nameni so prišli v našo deželo? Jo res samo prečkajo na poti do boljše destinacije ali bodo tukaj ostali za vedno? Zaželite mi srečo, kajte jaz grem do njih po odgovore. Zgleda je tudi policija slišala, da so migranti v centru Ljubljane. Where are you from? Portugal. I am from Greece. Canada. Australia. Holland. You're not staying here or moving to Germany? No. Are you gonna go to Germany also? We'll drive through it, yeah. Yeah, you're going to Germany then. Yeah. How long will you stay here? Will you stay here forever or will you go back home? We're flying home tomorrow morning, unfortunately. 1 week. You will not stay in Slovenia forever. No. No, I don't think so. So you're going back home. You're not staying here or moving to Germany. No. Go home. Go home, okay. Potem, ko sem spostavil prijateljski odnos, sem se odločil raziskati nekaj stereotipov o migrantih. Naprimer stereotip, da migranti nočejo delati in da so prišli samo uživati na naš račun. Will you do any work here while you're here or are you gonna just relax, take it easy? Just relax and take it easy. Just today you're in the city and tonight we sleep here and then back home. Drugi stereotip je, da se migranti nočejo naučiti našega jezika. A me razumete, če govorim slovensko? Niste se naučili slovenščine? Did you learn any Slovenian words while you're here? A me razumete, če govorim slovensko? Hava? Dobar dan. Še najbolj pa me je zanimalo, kakšen odnos imajo do naših žensk. Do you like Slovenian women? My wife is over there. Not much. We met foreigners. Yes, only foreign peoples. Moram priznati, da so me ti migranti kar prijetno presenetili. Mislim, marsikaj sem se naučil od njih, ampak vseeno ostaja eno dejstvo, ki ga pa želim preveriti. Did you receive any money when you came to Slovenia from the Slovenian government? No. Were we supposed to? Did you receive any money when you came to Slovenia from the government? No. You neither? No. How much do you think this is going to cost you? I don't know, maybe 120 euros. How much do you think you're going to spend in Slovenia? Probably maybe a couple of thousand each. A couple of thousand euros each. Each? Zgleda, da migranti niso pri nas prejeli nobenega denarja, ampak so ga sem prišli celo zapravljati. Morda pa ekonomski migranti sploh niso tako škodljivi, kot sem na začetku mislil. S svojim denarjem povzročajo dvig našega gospodarstva, zato moramo v prihodnje odprtih rok sprejeti vse narode. Razen Čehov, ker ti ljudje ne zapravijo nič. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!